mun rang atanga INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule okas ni som pathum zirtop ni ania Myanmaram chanchin langsar zual kan clear le anga kan news update ang hi atop thlengin men lo clear sak le don nia voin okas ni som pathum zirtop ni hian kalemiu khopuya ani zale somriat le pasari na tan kong an zo le a khopui danga po kong an zo le hloma mandale le rengun ti ang chi khopui lian mai ba ka ni khuwa azia om le hret ta boka thingtang kil khor thlengin kong an zo le hlomani kale PDF ten sipai pathuman kaplum nimin khan kali township huam chung chimlama na chong khwa terrorist sipai an luta nimin chonhulamdar ni vela tang khan kale PDF tene nanin ka pani anin dona kale PDF lamin sipai pathum an ka hlum thu an soya PDF lam pakhatin hliam te nawa tur ve bok ni an soi hetianga in dona chhuale awang hian helai vela kong pui dunga vei wak te chu film khur hle turin kale PDF lam chuan an cha ani nizan lama po na chong che vela hian anin kap chhun zom zel nia soya ni boka tun thlenga chanchin kan riat dana chuan kalemiu township huam chunga pamun chong khomi puzasua anti chu aveiwa na lama sipai terrorist tenen anin to khera sipai nan man nuin an kaplum ni inan soi civil mi pakhat dangin hliama tur bok phuwin tong lama po sipai terrorist an thiteu nia soyani nimin okas ni som pani tlaidar ni vel thokhan sakain region pale township lama tanga kirle terrorist sipai te chu phuwin tonga yenma pin PDF ten bom nen an lo beya sipai thizat hi an soi theiluk lova mase nakin nu dewa terrorist sipai thizat hi somni lai anni anti motor lian pakhat le motor te pakhat an lo lambuna PDF lam hian bom voiceari an lo che nana an fu chiang hle ni sipai terrorist ten mindat lama beipuyan thak le chin state chimlam mindat lama hian sipai terrorist ten voin khan beipuyan thak le a thuang ni in CDF te an beyani mase pathian zara boruwa ka thadona ang voin khan sipai pakhat le police pani chu CDF lama an pakai ta hlau maya ten mindat CDF te hian terrorist te drone an ka tlak sakbok mani okas ni som pakhat po khan thantlang CDF ten sipai terrorist te drone an lo ka tlak sak to ni drone thlok lai han ka tlak hi chu thil ol ai tak chu ni lowang tin tuna mindat CDF lamin an ka tlak tak hi DJI Mavic Pro anti mel nga bialvel en thak na an man thinani hetia anin do ma voin chomalam khan terrorist sipai te chuan mindat township huam chung mi pani chu kongko mu tuatan an lo man to a engtin ngen ti tak zel ti pon thre thei to ri lovani wa Hnam Sipai te thuchhuah arum hle UWSA United Wa State Army te hi ma niaro in relan ni ti kan threvek to a covid Sri ra voin khan thuchhuah rum deuh mayan ti chuak le peka dan kala anram chung lut covid phur lut tu te chu an chungchang na taka rel sakaniang antia sarkar lama tangin emo Hnam Sipai te omna lama tang po ni se tunlai covid real en lai hian kanram chunga lu kan du lo hrim dan novalut an oma covid an veiti riatani chuan adam thlenga en kolani nuwa achungchang na takarel sakturani ti in thuan chua an thu nei na huam chunga lut turami te lo buai pui tu po kumsom ni atanga som thumin kar tan ina tan tir tur ti ani boka thuan chua ti hrerenga ti lui tu chu tha an niang antibok an thu nei na huam chunga drugs zuar reng an chungchang rel sak chiam ngai lovin tha mai turan niang antiboka pui riap khop mai sipai terrorist te chunga nupui inchuh na om tlat mai amakani kanan soizau hretange kan puan fawang khan Hnam Sipai te le terrorist sipai inkara te PDF le pol rang nena anin dawawang te in sipai thi an tam to hleya kan video masalama khan heng sipai thi ta te chung te en kol dan tura lucky draw emo siama an nupui te chu pasal dangruat sakle mai tura an ruwa man thu ka kan soito a
reile te dewa kan la hereng hlome mo chu sipai chung te hi mipui ne na in pol lovin sipai ke ma an om ve maya indona thi an tamtak ema wangin sipai nupui te zinga pasal sun ta nu meidin munading an tam ta hle ti chuan tu nai khan mun then khata sipai nupui te chu nupui la nei lo sipai ten lucky draw siamin an nupui tur nupui pasal an zon sakta a vandoi thak takin sipai lal lo deuh te chuan mel tha le tlon tlai tha deuh an chang theilo ber chep te te chawan pot fu zel ta bi ka nupui thanna lama po corruption a om ni in an soi amak thei khawp mai sipai nupui pasal sun te zinga tuak teuh le pumro tha deuh daknal dewa piang chu sipai lal lamin an chang ta zel ni in an soi ani chutiang chu lo ni le tak zela wangin sipai inkara po hian lungoi lo na alian sot lea an chung rila buai na om le mek nupui min thantir dan hi diklo in phiar ruk na omani ti in akza ni lam chu an nger teu hlom hle ni in an soya he thu hi tun nai chu alar le vet khopa thu ti kan chi em ti ro ke ni chuan kan confirm mai thei ri lo deu Facebook a NUG din puina profile mangtu mi somruk le pathum an threm don sipai council chuan NUG din puina lam reng a ho hlur maya atan chuan huat om takpo ni ve renga tun na hian NUG kan support la ti lan tirna profile cover mang hi Myanmar ma hen an tam em maya sipain ti lo tur atia tanga ni rei lo te a mangtu makta doi thum an tling trep to ni chung mi te zinga milar deuh khopui lama om celebrities le midang somruk le pathum te chu hreman ni tur thu sipai council chuan voin khan thuchhuah siama criminal court number somnga le pahni na b na manga hrem turan ni dona an van doi chuan kum sari zel bangan zu theyang China in sipai council warning ape China le Myanmar ramri Yunnan province chunga ramri depa khopui wantain khopuya karkalta khan sipai council terrorist teral thuam lian voikhat atlatoa silai mu enge moza ta per phei boka he hi man ni lama sian state mar lama nam sipai te ne na anin ka wang khania he hi China chu nangai thu tak view maya van doi chuan thi na ani ve tlat mai boka China sarkar thu nei tu te chuan sipai te thil ti dan an dem thu an soi China lamin thuan chua chuan chu thil thleng chu poyan ti thu an soya ramri chungchanga anin rem na thu thlung bo chiat na ni ti soyin China ram chungaral thuam engpo alut le ni vai chuan chu China me puite nun na ti der thon na ngayin atul angin ma kan lave to ang anti bokani sipayin thu nei na an pong lak nu tharuk na caretaker government an din kha UN lamin official sarkar an pom thei beisei wanga ti an ni arin om view maya international level a sarkar dikzo ka pom hi atu te tan po apoi mo hle ni nakin loka New York khopuya UN General Assembly lo om tura Myanmar palayatan NUG lam nge kan pomang sipai council caretaker lam ti chu an real fel mai angai to dona tun din muna hi chuan UN palayatan u chomu tu na hi ala omani ti in UN ambassador to Myanmar pibach nari chuan asoya mase nakin assembly a chuan palai tamjok te ngai dana niang ati ve thova UN palai te nan real fel ma chu New York khopuya u chomu tu na hi UN palai ala nirenga Aung San Suu Kyi le President Win Myint te po Myanmar ram hruai tu te an la nirenga ni ati bok pibarj nari hian NUG lamatan ve dewaniang tuna kan soyang chi le sipai sual zia hi a soingun khopa sipai council lamtan po anin om ve ngotinarin oma pibarj nari hian information king bai takina donga democracy konga kan kal le theina tura kan malak na lam te hi a mudu tlat lowani sipai council lam chuan an lo ti ve ani tuna hian commander in chief Minong Hlain chu sipai ho tulal berani mai baka sarkar thar adin ta ka hruai tu prime minister ani boka even hian tu zok hinge an pomdon ti hi thin phu dep an thlir chuni ta a special advisory council for Myanmar SACM laminan soidan chuan member ram kuwa atanga palai te telna credentials committee anti in anan zir chiang photanga an mu dan chu UN assembly a an thlenanga
atul chuan vote la in an rel fel to mai don ani ti chuan tu lam palai zok ngen pom ti an ti fel nu chuan chuan UN noya pol rang UNHCR kan ti te ILO ti vel po huam ngal vekanga ICJ a Myanmar tan tu nge dingang ti po hean ro rel hian hong le don ni in politics lama mithiam te chuan an soya SACM laminan soidan chuan hei hi kumin sang ni le somni pakhat December tharal ma ngeya anti felarin lelama chuan UN Assembly hian tun truma rel fel lo hian adari theive boka an kaldana in dotte te in ti hian omani September tha General Assembly an nei hian ram tin te hian an ram palai UN Secretary General Office an ria tir thina UN Office lamtan tu nge Geneva Office lamtan tu nge ti te an thlen phota sang ni le pariat kum khan 90% ne na chang tu khan UN an pompui theinan le kha an lo thlen ve to a ma seram le sarkar ai o foreign minister ina athlen anilo ti in UN chon an nol to tlat maya kongkal fel takati ngai don ani ti chuan credentials committee ina ngai tu anga atlang pui thu chuan credential committee ina rel hi UN Assembly hian an pom deuh huk thina ma se in nial na emo ram khat palai tu emo poina pom lo chuan vote manga chin fel ani thin tun tuma hian Myanmar palai tur hi anin nial ngeyang ti churin theya hetia anin nial to hi chuan rin aina o rei du phian ani chulkar som pani lai te po o theya ma se chutiang nilova ram pakhatin Myanmar chungchang rel fel thoi tura rotna siama midang tamzo kenan pombok chuan reilu tuklovin an rel ngal rum thei bokang UN lamin Sipai Council laman ruat theina tur chance zinga pakhat chu effective control anti mai ram chung thunun theina hi ni a ma se hei hi tuna Myanmar ram chung om dan nen hi chuan a in person deuh ma bokani lelama chuan democracy system ani na le international law ne na han khai khin hian NUG lam hi an chana thaviu thei bok UN lamin an en bertur te na an man bertur pakhat chu sangkhat le zakwa le somnga kuma an resolution pass ta UNO an din chan ne in person lo turin tunge omzo ti hian nge yanga ti chuan tun tuma assembly lo om tur hi tlum te thirin lo thir ma se thira chiang kuang fekang ti na ni chuang lo NUG lam rotna atlang lo thei sangkhat zakwa somko kumpo khan haiti ram an buaya thunei na pong lak tu kha UN na nol ta jok ang chi kha om thei ani lelama chuan Sipai Council lam palai an thlang thei thobok 100% in an tlanga lang ati thei ngot bik lo tin a khoi lam palai ma thlang ri lovin an ruat hun turan son hlale thei boka chutianga an son hlata thut ani chuan tuna UN palai ni mek hian an na a chel chun zomang ti in SCAM lam chuan thilkal to atangin an soya ku chomu tu na ani zelang ti na ni do na ni tunla ya buai thar le ta Afghanistan ram Taliban in an lak kum sangkhat zakwa som ko le pasari kum khan tuna thil om thei kan soi ang deuh hian palai ruat hun hian lo son hladai to ve to ni tin chu lo le thil om thei dang pakhat le chu atu te lam ma palaya ta na ruat lova Myanmar palai tel tir lo hrim hi ani le a chu empty seat antia thule om ma chu Myanmar sarkarin iwena palaya nei ve lovang ti na ni ma se hi chu ni thei ti na nia arin om chia lova palayan tel don lo chuan member an ni na om don lo ti na tlukania member atanga nol zong chuan an rel hi arin om chia lovani sangkhat zakwa som ko le pasari kum Cambodia chungchang an ngai tu khan hetianga rel chu an lo nei to thowa tin South Africa po chi in thliar na wangin iwena palai tir tura an phal lo hi kum som ni zet alo ni ve to tho bokani Myanmar palai chungchang an rel dan tura thil om thei chili kanan soitak te tangkhan SACM lam chuan NUG palai an pom puyemo tu palai ma pom saklova ku chomu tu na om tir ri mayemo hemi pani zinga pakhat zok hi chu ani ngeyan ringani hanbel chian hian NUG hi sarkar dang nena palai na a chuan thila ti thei zo ka anga du saka hlo view zok nena lang UN General Assembly in NUG hi apomani chuan Sipai Council noyaral thuam keng terrorist hen khatsu an beitong theidona tlan chia
in ti hlum tiang te pon om teu thei ani ani lo pon top nan sualan chu vak poni mai thei boka Dr. Sasa le u chomu chun chu UN lama hian an chet la tira Dr. Sasa chu England, France, Norway, Finland, Germany, Swiss, Italy le Turkey ang chi ram thil ti thei min thei tura a chet ang bokin u chomu chun po US in full support an pe boka heng te han en hian NUG phum hi adikin alakal tuang zel a ang khop mai chuba ka NUG chuan PDF thalai te military training anei tir verenga CDM le mipuita na arua manna plan thui taka siam boka chuwangin September assembly hi D-Day yata na poimo hle ni na lang assembly in engtizong po thutluk na alo siam po in NUG chuan engtia chet lak zel tur nge ti chu ruwa manna thaber alo nei lok to porin omviu bokani tun September thalo thleng tur hi an D-Day kha ani mayangem ti hi Myanmar mi puile khovel miten an thlir me kani ole tun tumata na Myanmar news kan update thei chu khati zong kha lo ni le phot mai sela clear tu ten kan video atop thleng men lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me